Esithandwe nisomlilo, esithandwe nisomlilo, esithandwe nisomlilo. Hallelujah. Sisaye esithandweni somlilo. Praise the Lord. Sisaye esithandweni somlilo. Bazalwane, sidinga umnikelo. Praise the Lord. Sidinga umnikelo kakhulu. Le ndishi i1 le. Angathi kubikhona lenye ninayo le ndishi. Funa igcwale le ndishi bazalwane. Sidinga imali lenganga 3,000 rand. Praise the Lord. Sidinga imali lenganga bani? 3,000 rand. Bengingekho emnikelweni mara ngesidingo lesi. Ngabona ukuthi ngingcono ngene la. Ngoba nginaleli gqobo lemali. Bonke abantu abangibona bathi nginemali. Phela ngiyadala bazalwane. Kodwa sidinga imali enganga 3,000 angidlali bazalwane. Sidinga malini? 3,000 rand. So ashayela isithando somlilo satini ukuthi sidinga only 3,000 rand. Labona singasinika 3,000. Siyathandzana sinani. Mhlawumbe nale conference singayichubekisa. Praise the Lord. So siyacela bazalwane ke Nkosi yami uma ngabe udinga i-account athi ngisale ngiyibika khona manje. Egameni lika Jesu Christ sesibonisiwe. Vana bavusela ngiyibuke la. Hallelujah. Hallelujah. Saza sababante egameni lika Jesu. Hallelujah. Asitishayele ntanda. Hallelujah. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi sisendlini yakhe sitonikela. Hallelujah. Asitishayele ntanda nje ukuthi namuhla siyanikela. Asitishayele kakhulu. Hallelujah. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Futhi sibusisa sicela usiphe le account number. Before account number bazalwane angicukutele bazalwane ukuthi njengoba uNkulunkulu walithanda live kangaka wanikela ngenvodzana yakhe letelwe yodwa. Uze ngiloyina lo lokhola ngiyende njani bazalwane? Angabhubhi. Ke bangathi bengixoxa nabantu sisendleleni besita la ngathi mina uma ngabe kune conference econferenceini kuyadliwa bazalwane. Akufana lesikhani sisemthandazweni. Ubona ngani kuse conferenceini kuyadliwa lithi iBhayibheli Jesu wake waya enzabeni wayithandaza. Wathandaza nakaqedza wehla wathola abafunzi wathola bazalwane labaningi bamlinzile. Washumayela Jesu, washumayela balamba labantu. Praise the Lord. Lithi labantu balamba labanye baya kuJesu bathi Nkosi labantu sebalambile. Praise the Lord. Bantu
sebalambile lithi live laNkulunkulu wathi niniphethe ini nine. Praise the Lord. Ngoba mina ngiliphethe live nine niphethe ini. Hallelujah. Bese live laNkulunkulu bamphendula bathi siphethe 5 yetingwa na 3 fish. Praise the Lord. Wathatha Jesu wakubusisa kwanza badla. Hallelujah. So ku conference vele siyadla simele ukuthi sinikele. So ilokhuzana iaccount yethu yase Capitec bazalwane. Ningamangali sisebenzisa ipersonal account ngenxa yokuthi si avoid ukuphazamisa le central account. Uma kunema national conferences sisebenzisa i-central account. But this time around kusukela ku Good Friday namanje kule event le sisebenzisa i-personal account. Le personal account le ya organizers nema organizers la ibandleni. So ya one of the organizers lekungimake Lazitha. So yase Capitec i-account number ithi 1308398148 1308398148. So uma ngabe ukhona makelazitha phakathi kwethu so sidovasilize naye sichecka ukuthi kukhona lokungenile bese siyaniketa feedback so that isikhona ukuhlanganisa kahle uma kwenda 3000 rand nemasentinyana bese siyavala bazalwane. Amen. So ngelichorus lemandla bese kashido blessing la